Već u par utakmica se vidi da Osijek dobro izgledaju na terenu, ali nemaju rezultat. Što je na kraju krajeva u konačnici najbitnije. Da. Bio je Rožman istupio, javno je rekao, prozvao nakon Istre mi se čini, igrače, rekao je ja mogu pripremiti sve, ali ne mogu ja zabiti gol. Jel? Pa sad je protiv Slavena bilo, 2-1 su izgubili. Isto je bilo. Da, ali nekad su malo i sebični igrači, uzet ću za primjer Omerovića koji je dobar igrač, odličan, nekad to nije loše da si malo sebičan i sve, ali na primjer baš u toj utakmici protiv Istre, sjećam se, ima nekoliko situacija gdje mogu stvarno ispoštivati suigrača, nije i sigurno bi Osijek bolje prošao. Preuzimanje odgovornosti na sebe je svakako plus kod igrača, ali onda zabi gol i riješi, budi ta faca. Ako ne zabiješ, onda u slačionici šamaranje. Šamaranje. Bole, hoćeš nam neke otkriti? Ne. Kako je to bilo u tvoje vrijeme? Nisam šamaranje. Dobro, nećemo se o šamaranju.